Ove godine smo krenuli u bušenje 3 nova bunara na izvorištu Jaroš sa željom da dočekamo sezonu leta sa dovoljnom količinom vode. Zadnjih godina izuzetno su bila topla leta, nije bilo zimskih padavi, tako da je to sve dovelo do smanjenja izdašnosti postojećih bunara, a sa druge strane priključili smo veliki broj novih potrošača, imamo potrebu za većom proizvodnjom vode, tako da smo se odlučili u saradnji sa gradskom upravom da izbušimo 3 nova bunara na našem izvorištu. Uradili smo projektnu dokumentaciju za reparaciju 4 postojeća bunara, da i njima poboljšamo kvalitet i količinu vode. Ukoliko sve bude kako očekujemo, dobit ćemo novih 80 litara u sekundi sirove vode, što je više nego dovoljno za naše potrebe.